بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli bir tuğanlar biz mustalah hadis boyunca hadis degen emne ekendigini aldık. Ne? Bardığız inşallah. Hadis degen emne eken alganda anan muhaddis degen kimdi aldık, hafız degen kimdi aldık, muhadramun degen kimdi aldık, sahaba tabiinlerdi öğrendik. Anan marfu hadis emnekendigini bildik. Marfu degen emneken paygambarga taandık kılıp aytılıngan sözdür. Andan keyin marfu neki türü var eken, marfu sarih, marfu lahu hukmu sarih. Sarih degen açık ele paygambar aytты degen, anan birok açık marfu emes, birok ökümü marfu olgan hadislerdi bildik. Bul kanday sahabalar oşol wagt şunday bolgan ele, balgan ele, sünnetten uşunday da aytkan bolsa, bul ma lahu hukmu raf dep ayttık deydi. Andan keyin mavkuf degendi aldık. Mavkuf degen emne? Sahabalarga жеткирилген. Mavkuf birok la yakun illa sarihan deydi, sarih gana bolot deydi. Andan keyin maktu. Maktu degen emne? Tabiinlerge ve madunahu. Andan keyin hadis kutsi degendi aldık. Bul degen emne? Kadimkide ele hadis, birok oşol hadisti Peygamber aleyhisselam Allah Taala aytты деп айтат. Же Allah Taala таандык кылып айткан сөз. Андан keyin hadis kutsi менен Peygamber эме Kur'an-ı Kerim ортосунда айырмачылыкты алдык. Kur'an деген мындай, hadis kutsi деген мындай деп. Andan keyin sanat degendi öğrendik, isnat degendi öğrendik. Anan matnul hadis, hadisni matn degendi öğrendik. Sanat degen oşol hadiske apara turgan adamdardın çinjilçası, ravilerden, matn degen hadistin özünün teksti. Ökö birip hadis tüzöt. Matnda aytып эле hadis dей берсең, hadis толук айткан эмес болосун, жарымын айткан болосун. Keyin hadistin жанагы sanatının üzülbөгөн жараша hadis muttasil degendi öğrendik. Muttasil degeni oşol kitepke түшкөн, misal İmam Bukhari'den başladık da Bukhari menen Peygamberin ortasındagı adamlar üzülböstөн kelген muttasil deybiz. Anan o şerdele anan munkati hadisler var dep ayttık. Anın türlörügө birincisi muallak dedik. Muallakты okup atkanda Bukhari menen Muslim muallaktар бар dedik. Birok aların probleması tügөнгөн dedik. İbn Hajar bарын жаап койгон эшикти. Kolun jup koltuğunu açıp algan degen söz var. Uşunday kılıp koygan. Anan mursaldi okuduk. Mursal degen emne? Andan keyin mu'zal degende okuduk. Mu'zal degenimiz kanday? Birden aşık жерден janagıda sakıt bolup kalsa bu mu'zal hadis dedik. Dayıf dedik. Andan keyin biz munqatini okuduk bi ma'nal khas. Munqati bi ma'nal am, jalpı munqati keyin oşonun arasında emne janagıda munqati gelet, arar жерден üzülsö. Anan mu'an okuduk. Bul degen an dep aytkan, bul da dayıf bolup aşıktamalı bar dedik. Andan keyin muannan okuduk. Bul anne dep ketet, birok uktum puktum ayt degen jok. Jönle anne dep ketip atat, uktum degen jok. Maňa ayt degen jeri jok. Anan eň ele korkunçtu bolgon mudallasты okuduk. Mudallas degen emne? Karаңgılatуу, ayıptарын jaşırıp koyu. Sanattın ayıbın mınday bir gölökölötüp koyup, sırtынан ayıbı joktu, birok içinde ayıbı var ekeni kıyındarga biline turgan mudallasты okuduk. Andan keyin musnad degende okuduk. Musnad degenden keyin kayra mustaripti okuduk. Mustarip degen bir orunda tura albagana, şunday bir ekilenip turgan neseni okuduk. Antkeni tak boluş gerek bizde. Taktık emes bolboyt degen söz. Andan keyin mudrajды okuduk. Mudraj degen mudraj fis sanat, mudrajil matn, mudrajil isnat dedik. İsnatga koşulup kalat, sanatga koşulup kalat dedik. Andan keyin gelip turup şazdı okuduk. Şaz. Seyrek dedik biz. Andan keyin emnen okuduk? Munkardı okuduk. Ortadan mahfuzçuga kaldı. Anan Mardut'taga çıktı, okuduk. Anan munkar boyunca toktoduk. Janagı emede belki Doktor Nur Yitir'in kitabında bul aytkanday mesela bölökçe dep ayttık. Antkeni munkardın tuşundagısını kantip aytты ele? Ma'ruf dediler. Ma'ruf degen bir yerde ravisi dayıf dedi, tigi aytты jok. Köpçülük alımdardın pikirin al degen dayıf emes, al degen sikkali adam bolot dedi. Sikkali adam bolot dep ana aytты demek talaşpar masale eken. Gelip anan muallalga toktoduk. Şunday emespi? Mana muallal bul urmatlı bir tuğanım, şunday bir dayıf hadis, uşunun dayıf ekendigini biliş üçün buga çoň baş gerek, çoň ilim gerek. Selde menen çoň aytyp alsaň ötpeti, başta öz çoň boluş gerek aga. Deyip muallal törtkö düşöbüz. Birinçeli bu hadisni okup alaylyk. Kanday misal var eken? Misalul muallali Hadisu İbn Cüreycin an Musa ibn Ukbata an Suheyl ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurayrata marfu'an.
Marfu'an degeni kандай? Peygamber aleyhisselam aytılın degen söz da. Abu Hurayra anne nebiyye deb aytkan jeri var degen söz ha? Marfu'an. Marfu'an dep turup peygamber aytpasa ele peygamber bar degen söz. Men celese meclisen kesura fihi lagatuhu ha? فقال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه. Kimde bir mecliste uzağırak oturup ayerde lagatuhu degeni sözleri, beymani sözleri köp bolup ketse değil. Anda Subhaneke Allahumma ve bihamdik la ilahe illa ent estağfiruka ve atubu ileyk dep dua kılsın deyit. Oşentip dua kılsa deyit. Anın deyit oşol mecliste kılgan günahları geçirilet deyit. Gıybat kılasın, ana aytasın, bunu aytasın. İnsanbız da pendeviz. Geçe taksir menen söylöşüp atsam, al televizor köp göretet. Men Kirildi gördüm deyit. Kiril söylep atattağı deyit. Siz günah kılas dep surasa, men de insanmın da, men de günah kılam dep atat. Gördün mü kanday insaplı adam, kanday ulug adam dep oşo Kirilge bağ berip atatçı. Men aytdım, "Ani men delem mufti ondayım atat boşum" dedi. Men pendemi men dedi. Al özü oşondaydı, al oşantip aytpasan da günah bolat dedi. Anşuntip aytçı men pendemi degen söz aytılış керек da. Gördün mü başka biri aytsa Allah'daki taşirdi kılat da. Bu kırıda söz var jakşı. Başka ne öz ağasını ağalay albagan başka bir ağasını sağalayt degen. Toşta şunday bolat da, çınbı? Bizdin moldalarının bardığından alımdan barına surasan men takvamı men bardığın 5'ke de çıkma aytmayt. Bardığı astagfirullah penda bizden ketip kalışı mümkün. Geçirip koyuyorsunlar da molda savar var, molda gazı var, Amsterdamla var, bar uşuntu aytadi. Jantkinde bar uşuntu. Alar tiginikide taң kalıp oşoga bağ berip аны mağa maktap atatçı. Anan özü maktanga toora kelip kaldı. Jogorku kеңешке bardым, anan barsak neme kılıp atat. Janagı ajılık boyunça mыйзам өткөрүп atat. Anan aytat, "Эми дейт, бул акча деген бар жерге иман бар жерге акча батпайт да" дейт. "Бул туура эмес" дейт. "Сиз эми муфти болуп отасыз, ажылык силерге берсек, уурдап койбойсуңар, сиз мага убада бересизби? Ушуну уурулук кылдырбайм" дейт. Мен айттым, "Кантип убада берем мен? Мен аракет кылам болгону." Убаданы кантип бересиз? Бар ушинте берем деп. Убада бериш кыйын. Пендебиз, инсанбыз. Ana sizin sözünüz to'g'ri emas dedim. Aqcha degan qo'lda bo'ladi, iymon degan yurakda bo'ladi. Ökö aralashmaydi degan so'z tapqa to'g'ri emas. Az deputat bo'lib, tash bo'lib, Baltabayevning deputatlari Atamekendan. Az Atamekenga qarshi chiqib ol degan qarshi so'zni söylep atab bir nekani bardığım. Oşonto aytgan oşol vaqtda. Demek adamlarda to'g'ri emas tushunlik barda. Adam boy bo'lish uchun iymonsiz bo'lish kerak, iymonda bo'lish uchun kambag'al bo'lish kerak degan talazum shunday chiqib qoladi-da. Bu talazum degan so'z mantiqda keladi. Dilalat talazum degan. Aldağı to'g'ri emas-da. Mantık uşunday adamların söylеген sözünü kata eken tabi veresin de. Munuku dalilat talazum. Bu demek bunday eken, munuku munday eken. Mantık okugandan keyinchi köp köçe kıynalып jüre beresin. Aytkan söz tala veresin. Ya kaç? Tala veres. Şeyh Tarık Sardar Ali ustazımız kıyı mantıkçı. Anan bir tuğan ağası Amerika okuganı getip 4 ayağa ayağı menen. Anan birinci kız okugan kızın şkolda çıtabasında kaltırıp koyup bularga. Anan kız erkek kız deydi. Anan iylayt deydi, başka deydi, ana tamak jebet şunday deydi de apasını sağın ata-enesin. Ana bir gün şeyhtar oturguzup alıp, ağa mantık boyunca mesele aytıp beriptir da. Sen bilirsin mantıkta degen mukaddimat sugura, mukaddimat kubra degen bar, ana natija çıgat. Natijage de to'g'ri mi de to'g'ri bo'lib qolsa desa, qiz taqir tushunbaydi da. O'tirgandan keyin boshini ket deydi. Tushunmasa boshini keberadi da, bu yaxshi narsa söylep atdi debchi. Anan, "Emi sen tushundingmi?" desa, "Tushundim." Tamak jedi desa, "Tamak jedi" deydi. Ana ayol aytdi Şeyh Tarık, "Uş senin mantığın hiç paydasını görmedim, bir jölde paydasını gördüm." Uşunu so'ratganga deb. Al bizga mantdan sabak bere ayaldı ugat da mikrofonda bir nekedenchi. Anam tushunbey jep, ne qiziq ekan, qanday bir qiziq sabak deydi ekan da. Hiç paydasını görmedim mantığını, bir jölde gördüm. Uşu qizni so'ratib qo'ydi mantıqdan deb. Al söyleybergen, mantık okusan bolasın, tantık degen oşo. Adam tantık kılıveradi keyda. Mantık boyunca biri aytat, mantık şunday ilim deydi, al akıldın ilimi. Eğer de bir adam akıllı köp bolsa mantıktan paydalanbaydı. Antkeni mantıkta aytıp atkandın bardığını sen akılыңda бар deydi da. Misal Çıngiz Aytmatovga janagı sintaksis okutup nege ata toş bildiğin gereği yok da. Je bolsa Kasımalı Bayarinovga, je bolsa Төлеген Касымбековга misal üçün Bayandoş'un gereği yok ağa. Ağa Amerikadan gelген janagı nemelerge үйrөткөндө okutчу грамматика. Ошол сыяктуу акылдын манtıктын gereği yok. Akıllı yok adam mantık düşünbey, tantık bolup kalат. Вообще düşünbeydi. Misal üçün Kıtay'a qarap kelip öyle Atatoç deyip ayta bersen uşa kızık düşünbeydi, hani gereği. Kızıkça biliş gerek içinde. Bul mantık bizge oşağın ortası var adamlarga akılın kuruştutkanga inşallah jakşı bolot deydi.
кыргызчаны үйрөндү, келди, анан грамматика окуса буга пайда болот. Ошол сыяктуу мантык илими мына ушундай илим. Имам Газали айтат, кимдеги Худжатул Ислам, Абу Хамид ал-Газали айтат, кимдеги мантык окуп алса, анын илимине таяна албайт дейт да. Мантык окуп алган адам окуп аткан ибаратын түшүнбөйт, айтылган сөздү түшүнбөйт, айтып аткан сөздүн өзү түшүнбөйт. Сөз ката чыга берет да. Адамдар көбүнчө урушкудай бири менен бири. Ошо мантык жок болгондугу үчүн. Айтылган сөз туура түшүнбөйт, анан ошого урушо беришет бардыгы. Ал минтип айткан, тиги минтип айткан. Ошон үчүн мантык өтө зарыл керек. Жок дегенде молдолорго керек. Мантыктын жанагы Аристотель киргизген мантык деген илимде. Бирок анын баарын окуш шарт эмес. Жалпы эрежелерди окуп алган болсок, биз ушул кифая болот. Ага тереңдеп кирип мантык киче турган ашкыл боло турган болсо, Шейх Тарыктай болуп, ал только мантык менен сүйлөйт. Ага чамасы жагат окшойт ошол нерсечи. Муфти Азирахман да ушунда мантык боюнча айта берет. Мен биринчи жыл барганда берден барсам Ханафилер издедим да, Ханафилер аякта аз болот. Эптеп таап алдым. Көрсө Муфти Азирахман жанагы Закария Кандахлавидин шакирти сабак берет экен бир жерде. Издеп бардым. Чоң аалымдар, карылар сабак алат экен. Анан барып сабакка катышайын десем, катыш деди. Давабетул Марифа деген Хаббанакал Майданидин бир 450 беттик мантык китеби бар, ошону окуп катышкан экен. Эң баштаган экен. Кирдим, башынан баштап отурдум, такыр түшүнбөдүм, кийин сурадым. Мен магнитофон алып кел жаздырайын, жаздырды. Алып келип жаздырып, үйгө барып алгам, 100 жолу алгам, такыр түшүнбөйм. Өзү дагы шейх дагы карып калган деп сүйлөйт, анан угулбайт. Үйгө барып сонда ачык чыкпайт сөзүчү. Калганда жерге угула берет. Көрсө биринчи китеп окуш керек экен да. Мен сразу 5 класска отуруп алыппын да, биринчи класста окубайлы мантык боюнча. Китеп толук бүттүк, бир дагы түшүнбөдүм. Анан кийин кичинекей бир китеп окудук, анан ошондо деп анан түшүнүп калдым кичине, ушундай экен бул депчи. Мантык ушундай элем. Кара. Хада хадисун захируху ас-сиххату. Мына ушул хадис дейт. Мунун сыртындагы көрүнүшү захируху дейт, ас-сиххату сахих дейт. Көрүнүшү сахих дейт. Анткени карасаң биякта айтат мынакей. Ибн Журейж ал Муса ибн Укбадан, ал Сухейл бин Аби Салихтен, ал Атас ал Абу Хурайра марфуан. Хатта игтарра бихи гайру вахиди минал хуффази. Мисли Тирмизи ибн Хиббан. Ушунчалык деңгээлде көптөгөн хафиз алымдар ушуга алданып калды дейт. Бардык ушул хадис сахих деп айтып алышты. Мисалы үчүн имам Тирмизи, имам Ибн Хиббан. Тирмизи өзү бир тоо. Ибн Хиббан өзү бир тоо. Бирок ушул экөө дагы ушул хадисти сахих деп алданып калышты дейт. Көрдүңөрбү? Ушундай адамдар алданып калат кейде хадистерге. Сырты сахих болуп атпайбы дейт. Ва сахахуху экөө тең ушул хадис сахих деп баа беришти. Лакин фихи иллатун хафиятун қадихатун. Бирок ушул жерде иллат бир кесел оору бар дейт. Хафиятун жашыруун, қадихатун ошол хадистин сахих дегене зыян тийгизе турган зыяны бар дейт. Иллат хафи анан қадиха. Хафия деген эч кимге көрүнбөйт. Көрсө Тирмизи көрүп калат эле. Ибн Хиббан көрөт эле. Демек биз башка көрбөйбүз аны айтмайынча. Вообще көрбөйбүз. Анан қадиха. Кеде иллат болот, бирок гайри қадиха, зыян тийгизбейт. Бул зыян тийгизет экен да. والصواب فيه ما رواه وهيب ابن خالد الباهلي عن سهيل عن عون عن عبد الله من قوله أي ليس بمرفوع. Tuğrası deyit. Bul Vahib ibn Halid Bahili Suheyl'den al Avun'dan al Abdullah'dan anın Abdullah'ın sözünden deyit. Ve ay leyse bi marfu emes bul deyit. Başka bir sanat menen gelet marfu emes gelet deyit. Fakat halafe Uheybun Musa ibn Uqba. Uheyb Musa ibn Uqba'ga karşı çıktı deyit. Başka şey deyit. Ve kaza lehu al Bukhari bir rajhan. Uheyb'di İmam Bukhari al Musa ibn Uqba'ga karaganda jogorı turat dep aytты. Aracık dep aytты deyit. Ve sarraha bi annahu la yu'raf fi dunya fi hada'l babi bi sanad ibn Jurayh bi hada illa hada'l hadis. Açık aytты deyit. Dünyada deyit. İbn Jurayh'tin uşul bapta İbn Jurayh'tin sanatı menen bundan başka hadis jok dep aytты deyit. Demek nar hadis jokko çıgadı İmam Bukhari deyit. Qala ve la nazkuru li Musa sema'a min Suheyl. Musa'nın Suheyl'den uqqandığını biz estey albayız deyit. Fajaat hadihil qara'inu li turajjiha men khalafa Musa ibn Uqba fal hadisu mawqufun ve laysa bi marfu'in. Muna oşenti uşul qara'in dalil okşogondor jana uliki dep koyt ko qarinalar. Uşular geldi dagı deyit. Oşol jana Musa ibn Uqbaga karşı gelgenlerdi tarjih berdi deyit. Başında Musa ibn Uqba dep atpayбы. Oşonun rivayatına karşı gelgenlerge tarjih berip, anı rivayat to'ra emas, belki rivayat to'ra dep aytып атат da.
Bunu İmam Bukhari aytып атат. İmam Bukhari ушуну сезип атат. Анткени İmam Bukhari'nin изилдөөсү боюнча ушул бапта Ибн Журейштин ушул санатынан башка санат жакшы эмес эле деп атат да. Анан фал хадису мавкуф бул мавкуф ва лайса би марфу эмес деп атат да. Тирмизи Ибн Хиббан муну марфу деп айтып атышат. Иллат ушундай. Бул кандай урматтуу бир туугандарым? Базарда акча алмаштырып жүрөбүз бардыгыбыз эле. Доллар алмаштырып жүрбөйбүзбү? Бизге долларды берсе тиштеп жыттагыла өрттөп көрүп деле билбейбиз. Анан акча алмаштырып таксырлар ушинтип атып эле колу менен билип калат. Ушинтип атып билип калат акчаны. Анан ошону сурайсың да, сен кантип билдиң ушул оригинал десең, билдим дейт да. Айтып бере албайт. Анткени ушунчалык адис болуп калат, жанагы немени тажрыйбасын ушунда кетип калган деген сөз да. Кээде сен деле кээ бир нерсени билесиң, бирок эмне үчүн айтып бере албайсың. Ушунда адис болуп кеткенсиң да. Мисалы үчүн сезип турасың, билип турасың да. Мына ошол хадистин иллатын биле тургандар. Кээ бир мухаддис алымдар бар, алар хадисти окуй берип, хадистин жыты, дамы, краскасы сиңип кеткен вообще буларга. Анан пайгамбар алейхиссалам айтты деп айтсаң, ошол краскага окшошпой кала турган болсо, жок деп тура берет да. Эмне үчүн айтып бере албайт, бирок кабыл кылгысы келбейт да. Биз деле билебиз да, мисалы үчүн биздеги чоң адамдар кандай сүйлөгөнүн билебиз да. Анан ошо сөздү коюп аткан болсо эле, жана күмөндөр чыгып туура баса, жанагы тынычпы ким жанагы? Тынар чыгып туура баса эле, атын айтпаса эле, муну да биле беребиз го. Анан эмнеге ошо деп айтып берсең, ошо да дейсиң. Эмнеге десең айтып бере албайсың, бирок окшоштуруп атасың да. Тажрыйба кичинекейинде. Мухаддистер ошо алардын өмүрү пайгамбар жашоосу менен. Пайгамбардын сүйлөгөн сөздөрүн билет, сөздөрдү кандай тартиптегенин билет. Кээ бир алымдар азыркы күндө чет өлкөдө бар, араб дүйнөсүндө бар. Кол жазмалар бар го, кол жазмалар, мактутат. Ошону көргөндө карап туруп эле бул паланчаныкы деп билип турушат да. Анткени көп окугандан, көп көргөндөн тажрыйба кылгандан. Түшүнүктүүбү тууганым? Кээ бир чыныгы факих алымдарга китептин башын алып ыргытып берип туруп, ортосун ачып берсең, окуп атып, бул китеп Ханафи мазхабындагы муну экен же муну усул деп айтып бере алат. Тажрыйбасы негизинде. Ошол сыяктуу жахабиза деп коет, эң чоң мухаддистер, булар ошол иллаттарын билет. Кээде ачык айтып берет, бери мындай болгон үчүн мындай деп. Анан кээде айтат, бул хадисте иллат бар, кадиха иллат, бирок ошо менен токтолот, нарагын айтып бербейт. Биз ошого ишенебиз. Яни ал нерсе илим алуу менен келбейт. Ал тажрыйба менен келет. Ал ихлас менен келет. Ал пайгамбарга болгон махаббат менен келе турган нерселер да. Илим ушундай илимдер дагы бар да. Мисалы үчүн фикх окуп келесиң, үйрөнүп келесиң, ихлас кыласың, башка хадис окуйсуң. Бирок тасаввуф деген илим окуу менен келбейт. Ал амал менен келет. Ал китептен алынбайт. Ал деген устаздан алынат. Ээрчип. Ошон үчүн устаз тасаввуфта жанагы пир, устаз деген көп айтылат. Мүрит депчи, талип деп. Мына ошентип имам Бухари бирок берди айтты себебин. Мындай деп. Кайра окусаңар иншалла мунун көбүрөөк түшүнөсүңөр. Al-mu'allalu at-ta'lilu fi istilahihim. Ошол мухаддис алымдардын кесиптик термининде ta'lil деген эмне десе isnadun fihi ilalun. Бул иснат дейт. Паланча деген иснат дейт. Фихи ошондо илалун оору бар дейт. Иллат деген оор, илалун оорулар бар дейт. Илдет бар. Кыргызча илдет бар. О асбабун жана себептер бар. Кадихатун фи сихатихи, ошонун сахихтигине зыян тийгизе турган себептер жана илдеттер бар дейт. Причиналар бар, илдеттер бар дейт. Ва ярифуха ахлул махарати вал хазакати фи илмил хадис. Хадис илиминдеги чеберчиликтин жана курчтуктун ээси болгон алымдар гана билет. Кыйындар гана билет дейт да. Кыйын эместер муну биле албайт дейт. Ана ал-хазака деген ай ал-матана ва тамаккунут там. Толук мүмкүнчүлүгү бар илимде. Толук бекем турган адамдар жана өтө чебер болгондор гана билет дейт. Илмул хадис дираятан ва риваятан. Ла куллу сиқа дейт, ятшарт айтты. Бардыгы эле сиқа ишеничтүү алымдар биле бербейт муну дейт. Муну ошол риваятан, дираятан толук билген саналуу алымдар билет. Хадистин иллатын билгендер, мухаддистерди санап бите албайсың колуң менен миллион. Хафиздер санап берасың, жүздөп кетет. Бирок момунда иллатты биле турган имамдар аз эл. Имам Бухари, Муслим, Тирмизи өзү кошулат, Абу Дауд, анан палан түкүн деп барып 10, 15, 20 андан ашпайт нарага. Ашпайт тууганым. Анткени бул ошондой. Вализа лам ятакаллам фихи илля ал-қалил шархында жүрөт. Ошон үчүн бул илимде дейт аз эле адамдар сүйлөгөн дейт. Кал Бухари ва Ахмад ва Дариқутни.
İmam Bukhari, İmam Ahmad, Daraqutni siyaktı. Daraqutni dağı da var ekan be. Daraqutni deydi. Urdiga çöz Daraqutni jönündө huval imamul hafizul muhaddisu en-naqid ve şeyhu Abul Hasan Ali bin Omar bin Ahmad ad-Daraqutni el-Baghdad eş-Şafii. Qaraçı. Şunday çoğun alım Şafii mazhab qarmanat ekan. Ha bizning Bishkekliklerçi. Ha? Qur'andan hareketini alıp koysan okuy albaydı. Anan mazhabı yok, mazhab qarmangısı kelbeydi. Ha bu Daraqutni bu kategoriyada muhaddislerden sanalığının birösü, 15'liktin birösü, anan oşol özü Şafii. Tan qalas adamlarga. Aqıl yetpetgede. El-Mutawaffa sanata 85 ve 300 hicrati. Sahibi Sunan Daraqutni var, 6 tomduk mende var. Ana ilali yok mende. Vel ilzamat bu kitabın görgön emesmin. At-tariqu ila ma'rifatil muallal. Muallal hadisni bilүүnün jolu kanday deydi. İzit tariqu ila ma'rifatihi jam'u turuqil hadisi ve nazaru fi ihtilafi ruwatihi ve dabtihim ve itqanihim ve adaletihim. Anı bilүүnün jolu deydi. Oşol hadisin joldorunun bardığın çoğultuş deydi. Hadis bu jol menen geldi. Jol degen sanat degen söz. Bu jol menen geldi, bul menen geldi, bul menen geldi, bul menen geldi. Bardığın çoğultasın, bardığın çoğultasın. Ve nazar fi ihtilafi ruvatihi. Anan rivayet kılıuçularda hem ar türlü otpayбы. Oşolordu qaraysın. Kanday biri-birinin ayırması var, kanday biri-birinin ayırması var dedi. Ve dabtihim. Jana oşolordun bekemdigin qaraysın. Kançalık bekem, kançalık dabt. Kim kançalık uqqan üçün jatтай alat, kim kançalık jazalat, kim magnitofonga jazdırıp algan, kim kagazga düşürüp algan, kim esinde kalgan jattab oşolordu qaraysın deydi. Ve itqanihim. Oşol kılgandığın kançalık itqan, kançalık mıktılap kılar. Ve adaletihim. Allah'ın adilettülüğünü qaraysın. Adilettülük degen bu çın aytуу degенден sırtqarqı da köp nerse var. Şariatımızda hadiste adilettülük degen musulman boluş, balagatka jetken boluş, ana fasık bolboş, jana başka. Antkeni bizde super fasık adilet bola beret da. İşmet etet adilettүү adam deyt. Bирок özü uuru, misal namaz okubay. Dinimizde adilettүү degенде namaz okuş şart. Tamam? Balagatka jetken boluş gerek, fasık bolbogon boluş gerek. Bizde pivo içip koş adilettүү bola beret. Oy adilettүү sot deyt, bирок Allah рахмет кечкен misal üçün. Adilettүү emes şariattын göz karaşı boyunca. Tamam? Al-illatu nev'ani. İki türü var. İllatun carihatun, illatun gayri qadihatin. Carihatun, qadihatun öbürle mani. Ziyan tigize turgan ildet, kazibir ravi. Ravinin jalgan aytuşu. Ve gaflatiki, gaflatta kala turgan ravi. Söz uğu oturup öyle sözünün jarimi on kulağından sol kulağından çıkıp etkenler var. Amda darapandiler toltura. Bunlar da gaflat deydi. 10 söz estem kulağında 5 oğlat, 2 oğlat eşitike kalbaydı. Kulağı teşik. Ve su'u hifzihi, jatda olsa jaman. Kebir adamlar var, atın ayt albaydı misal üçün. Jakşılı ayt bir albaydı misal üçün. Ve nahvihima min esbabi da'fi. Bu oşo okşoğun adamın alsızlığının ispatlarını bir. İllatin gayri qadihatin ve la carihatin. İkincisi, qadiha emes. Oşol hadisin sahihligine ziyan tigizbeten illatlar var. Ka irsali ma wasalahu ve sikatu. Sika adam tavsil kılıp, mavsul kılıp, ulantıp aytıp, janağı sanatты buzbay aytsa, bu mursal kılıp aytıp koydu. Misal üçün mursal degeni kanday? Peygamber aleyhisselam aytты dep durup, misal üçün sahavanı taştap koydu. Şu yerden turup öyle, Peygamber aleyhisselam aytып koysa, misal üçün bu mursal olup kalat da. Öz sanatı var. Bирок sanatını aytпай koysan öyle hadis dayıp bolup kalbat, izildep görösün da sanatını tavalaganda orunda kılıp koysun. Tapkanga çeyin, pod vapros bolup tura beret. Tapkandan keyin mesele çeşildi bolup ketet. Demek bul illat bul dağı. Bирок bul gayri qadiha. Keyinkisi maqlub degen. Maqlub degen odarılgan degen söz. Araplarda jumurtkany kuruş onu maqlub dep koyat. Jumurtkany kurup ana bu jagында kuruyorsun, mындай kılıp. Biri şeyhten sorap atat, internette jok kırgızça kotorup koyaptır. Men ayalım deyt, geçke kuhnyada janağı kuhnya degen televizor sabakты көрөt deyt. Anan keyin geçinde gelsen skоворodka maqlub pişirgen bolat deyt, jumurtka. Bu jang. Oşonu ne kılam ursam bolabı dese, oşo ısık skоворodkанын başına çap deyt. Geçke jumurtka kurgan, tamaşalap aytып atkan söz da bulçu. Bu ayallar ursa bolat degen söz emes, oşo şeyhtin sözü eken, bir araptık eken. Aytır maqlub degen oşo jumurtka kurgan maqlub dep koyat. El-maqlubu matında kelbet biyakta var eken nev'ani. Maqlubus sanat anan maqlub el-matn. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني
إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أو في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب بن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب للخطيب في كتاب رفع الارتياب. Maqlub degan almashib qaluv degan so'z. Misol uchun bilasizlar, Malik bin Anas degan bor. Bu kim? İmam Malik. Anas bin Malikçi. Sahaba. Gördüңөрбү? Attар almashib qalgan. Bu Anas bin Malik, bu Malik bin Anas. Almashtirib qo'ysa maqlub bo'lib qoladi degan so'z. Misol uchun kede rivoyat qilib atganda adamlar Murra bin Ka'b, anan keyin Ka'b bu iki ravi var. Ökön almashtirib oladi keyber adamlar. Tushunibdi tuğanı. Mana o'shani sanatdagi maqlub deb qo'yadi. Bir adam matndan boshqa birini olib kelib qo'yadi, boshqa qilib qo'yadi. Shunday. Bul da oşol hadis daif qilib qo'yadi. Keyin boshqadan kelib qoldi degan so'z. Misol uchun Anas bin Malik rivoyat qilib o'tadi desang, bu sahabaning so'zi bo'ladi dagı. Anan Malik bin Anas desang, anda bu tabi'nin sözü olup qoladi. Ikki boshqa masala. Biriniki mavquf, ikkinchisiniki maqtu. Ikki boshqa masala. Maqlubul matn. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على أحد الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. Bunu Abu Hurayra'nın hadisinde bir hadis var. Şunday bir kıyamet gününde Allah'ın arşından başka gölökö жоқ болған uçurda, yani Allah'ın rayımı gana jarama kele turgan uçurda Kuday Talam 7 türlü adamga özünün rayımını çaçat deydi. Deptir oşolordun biri bir adam deydi, sol kolu bergen oң kolu bilbey kalat dep rivayet aytılınıp ketdi da. Özü bizde sol kolu menen bir oң kolu menen biret da. Bukhari Muslim'de oң kolu bergenin sol kolu bergen bilbey kalat aytılınat dagı. Abu Hurayra'nın bu rivayatında kantip aytılınıp atat. İmam Muslim'de gelip atat. Bulçu Muslim'de gelip atat dagı rivayatta sol kolu bergen oң kolu bilbey kalat dep aytılınıp atat da. Bul matindagi mahlub. Demek oşol hadis harmanıp kalsa sol kolu menen berse bolot degen söz çıkıp kalat da. Biz oң kolu menen adep bergen misal üçün. Demek bu matindagi mahlub. Gördüңөрбү? Demek hadis maklub fil matince mınday dese şunda ketет. Alıp durun kolundan biri bitip durup. Bilbeyt degen demek ki kalan bilbeyt. Bir yakın söz degen bir yak bilet de misal üçün. Burası el görmesin degen söz var. El görmesin degen söz da. Kantip bir üydün müyüz orusta, min üydün müyüz zırkıraydı. Bir kol bilip durat da. Prosto el görmesin degen söz da. Moment kalmadı. Hadisga tüzden zamal kılayın deyip mi? ثم اعلم أن للحديث أقساما ثلاثة الصحيح والحسن والضعيف. Emin hadisin matınlarını aytdı, sanatlarını aytdı, üzülgönü, bütünü falan tükünü var dedi. Bu emin sanatların avaldары. Emi hadistin özünün 3 türünü aytadi. Sahih hadisler, hasan hadisler, anan daif hadisler dep. Sahih degeni tuğra den soluğu çın degen, hasan degeni jakşı, daif degeni bul emne alsız degeni. Özü iki gele bölüş gerek boça. Sahih hadisler, anan daif hadisler dep. Anan sahih hadisler mınday, anan daif hadis mınday. Erece oyunça mınday. Biz bir yaka jakın dost kılgan atağız. Sakal ketdi inşallah, niyet kıl dua kılıp koyduk. Çizip gösterip berem. Hadis ikiye bölünür. Sahih hadisler, daif hadisler. Sahih hadisler 4'e bölünür. Sahih 2'ye bölünür. Sahihun hasanun dep durup. Sahihun bi ma'nal am, sahihun bi ma'nal khas. Sahih 2'ye bölünür. Sahihun li zatihi, sahihun li gayrihi, hasanun li zatihi, hasanun li gayrihi. 4 tür boldu, büttü. Anan daif hadisler bular özü dağı 2'ye bölünür. 3'e bölünür. Misal üçün sanatında probleması var olgan daif hadisler, matında probleması olan daif hadisler, anan keyin mavdu, jalgan hadisler, taptaqır hadis emesler, 3'e bölünür. Anan buların türü misal üçün 15 türü var, bunun 18 türü var, bunun bir türü var. 36'ga çeyin, 40'ga çeyin, 50'ga çeyin var daif hadis türleri. Dep çizmege çizip alıp dur, anan kete veriş gerek bolot da. Birok kal çizmege çiğgan al, jan kitepte, eski kitepterde gelbeydi. Bir yerde sahihun, hasanun, daifun da vatkanı, oşol bul delaysa bolaverir. Antkeni bu adamın ıhtiyarında.
Enva'ul hadisi min haythul kabul ve raddu. Nege min haythul kabul ve raddi degen jeri yok? Ha? Min haythul kabul ve raddu. Yok, min haythul kabulu dep atat. Marfu'lu okup atat da. Okulgan yazgan tuğra bu. Ne üçün? Ne üçün haysu? Haysu gelgendikten ошондой. Min haysul kabulu ve radd dep tur özü haysu yapılsa min kabuli anan ve raddi oluş gerek de misal üçün. Bирок haysu gelgende ошо кийинкилердин жанагыдай ошол мабни болуп туруп ошонун марфу боюнча калгандыгына эме кылат. Муну изилдеш керек. Ошону грамматик китептерден карагыла, ар ким каалаганына карагыла, ошондон хайсунун тартиптерин. Иншалла. Кайсы учурда өзгөртөт, кайсы өзгөртпөйт, кайсы учурда кандай болот, кандай болот. Анткени ушул бизге пайда ушул жерде. Ушул жерде айтылган эсиңе чыкпай калат өмүр бою. Мин хайсул кабулу ва радду. Эмне үчүн ушундай окуду? Туура эмне үчүн мындай экендигин. Шейх Тарик убагында, сабагында грамматика боюнча бир маселени Шейх Тарик суроо берди эле. Арабтар бар, кыйындар бар, магистр докторлор бар. Бир малезиялык бирөө табы, индонезиялык жаба. Мен да айтып берди. Анан каяктан билесиң десе айтты, ырды айтып берди. Альфият ибн Малик жаттап алган экен. Мындай. Шейх аябай сүйүнүп анага сүйүнчү берди. Ушуну таппай жүрдүм эле. Шейхине сабак берет китептен. Таппай калат кедечи, таппай жүрдүм эле ушуну депчи. Алар кыйын жатташат. Эмелеп индонезиялыктар. Ыр жаттап алды бардыгын айтып берди ушуну. Айтты тапшырма ушул. Китепти барын карай бер. Ар бирин карасаң өзүңө пайда. Кафиядан кара, Шаркы Мулладан кара, Альфиянын шарттарынан кара, Нахвул Вадыктан кара, Нахв боюнча китептердин баарынан карай бергиле, пайда болот иншалла. Айтып беребиз биякта. Анан ким өзү таап келген, өзү окуп бере турган кылабыз, иншалла бул андан бетер пайда болот. Макулбу? Мен өзүм окуп атпаймынбы? Ар ким өзү окуй турган кылабыз, чалып чогуу угабыз. فيه تنبيه على أن هذه الأقسام لا بد من ضبطها إذ بها يعرف المقبول والمردود ولم يقدمها كغيره لتوقف إيضاحه على المذكورات أن للحديث ولم يذكر الموضوع لأنه ليس بحديث حقيقة بل زعما. Bir yerde sahih, hasan, daif anan mavdu da aytish керек эле, бирок айтпагандык ал хадис эмес өзү дейт. Жөн эле ошол адамдар хадис деп айтып алган үчүн хадис деп атпасак болбосо бул ложный хадис. Мавду деген адамдар хадис деп коюп койгон, өзү хадис эмес бул дейт. Жалган. Үстүнө чыгабыз. Фас-сахиху хувал хадисуллази сабата би нақли адлин дабитин muttasilen senaduhu ilal muntaha. Ildiğat çöz birinciga. Min emsilati zalika ma ravahul Bukhari fi sahihi من فتح الباري دكتور حيث قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا بيرد حاون دغوار حدثنا قتادة عن أنس bir yerde karagıla peygamberga çeyin dedi mi? O yerden hadistin bir sanatı bütürdü. Anem an Hüseyin'il muallim de ikinci sanat kayra başta vatat. Kale haddesena Qatadet an Anasin anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kale la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlerden biriңер özünü musulman bir tuğanına özünü жақшы көргөн нерсени жақшы көрмөйүнчө ыйманы толук болбойт dedi. Fal hadisu sahihun. Hadis sahih deyt. Ne üçün? Fe inne senedahu muttasilun. Birinci sanat muttasil, üzülgön emes. Bukhari'den Peygamber'e çeyin çık bardığı var. Ve ricaluhu sikatun, bardığı sika. Sikatun. Ve leyse fihi, leyse, bu yol kaldı tek toçka. Leyse fihi şuzuzun ve la illatun. Bir yerde şuzuz dağı yok, ana bir yerde emne deyt, illat dağı yok deyt. Şuzuz dağı yok, illat dağı yok deyt. وَلَيْسَ ف۪يهِ شُذُوذٌ وَلَا اِلَّةٌ. Şuzuz degen şaz bolboş gerek degeni, illat degeni muallal bolboş gerek degeni.
hadis şaz bolboş gerek. Antkeni sahih bolup turuptu şaz bolup kalat dedik ko. Şaz bol sahih unday kabul kılıngan sahih bolbay kalat da. Şaz bolboş gerek, jana muallal bolboş gerek. Kettik. فالصحيح مطلقا هو الحديث الذي ثبت قطعا كما في المتواتر أو ظنا كما في الصحيح لغيره عند ثقته ثبت في ماتن çıkabız qayra baka keyin çöz. Huval hadisu allazi sahih hadis aluşunda bir hadis deydi. Sabata sabit boldu. Sabit degeni bekem deldi degeni. Bekem deldi. Biz ananık ekenini bildik. Binakli adlin. Adıl adamdın emnesi menen köçürüsü menen aytip berүүsü menen. Dabitin. Adıl jana dabit adam. Dabit degen emne? Jattoosu bekem, saktoosu bekem. Janagı joldogı polisiya arapça dabit dep koydan ken joldo tartipler karap turat. Bekem dep. Bu olsa adam jinde olup ketet. Muttasilan. Sanadu hilal muntaha başından başlayıp etegine çeyin muttasil bolgan. Her biri dabit adil bolgan adamların köçürüsü menen bolgan hadisти biz aytabız deydi. Şarkat şöz فالصحيح مطلقا هو الحديث الذي ثبت أي قطعا كما في المتواتر. Hadis bekendel sabit boluşu mümkün. Mutavatir Kur'an siyahtı je mutavatir hadis siyahtı. Je zannan misal üçün sahih hadisler, ahad hadisler siyahtı oluşu mümkün. Li gayrihi inda sikati. Sik adamın özünün fikrinde dele. Sabata fil vaqi ev la ve liza yecuzu kavnu sahih gayri sabitin ve da'ifu sabitan fi nafsil amri. Li cevazil hata'i ve nisyan ala sikatin del cumhur. Bekem deldi dep atabız, biz anık dep atabız. Biroq anık dele bolbay kalish ıhtımалы бар дейт чындыгында. Анткени канчалык чын айткан адам десек деле, ошонун жалган айтып коюш ыhtымалы бар. Канчалык жалганчы десек деле, анын чын айтып коюш ыhtымалы бар. Демек, hadis bizge bekemdel sabit болду. Sabit деген bizge жетип келди. Анык бекем болду. Mutavatir oluşu mümkün, onda gep жок. Анда шек күмөнсүз, анык. Mutavatir emes bolup kalışı mümkün, bunda biraz problemi var. Antkeni işenişti, sika adam dele adaşıp kalısh ıhtımалы var. Jana aytып атпайбы, шейхибиz Салах Абулхай жанан жазып коюпту деп кыжылат болуп атпайбызбы? Любой işenişti адамдан деле бирне кетип калышы мүмкүн. Анан кетип берген жалганчы адам деле чын айтып калыш ыhtымалы бар. Ошон үчүн жанагы sabit болду, илимий негизде гана sabit деп айтат, бекемдел деп айтат. Болсо чындыгында sabit болбой калган болуш ыhtымалы деле бар деген маани. Binakli adlin, adilеттүү адамдын көчүрүүсү менен айтып берүүсү менен десе ай адил. Фахаража бихи хадису ман урифа даъфуху ау жухила айнуху ау халуху min gayri sahabati iz kulluhum udulun indal jumhur. Adil degeni menen beride alsız bolup bilingen adam çıkıp ketet. Je anın özü, je avalı belgisi bolan çıkıp ketet. Özü degeni hiç tekesini bilbeybiz. Avalı degeni atın bilebiz, biroq anın avalını bilbeybiz. Biroq sahabalardan başkalar. Alemi sahabalardan özün bilbesek dağı jarayberdi. Antkeni sahabalardan bardığı udul adiletli adamlar. Bir sahaba gel uqqan eken, aytkan eken dese, hadi uğa verden kimen takta oturbayбыз. Sahabadan başkalarının kim ekenini bilişimiz gerek, jana kanday ekenini bilişimiz gerek, sıfatlarını bilişimiz gerek. Dabit sifatu adlin deyt, adilet degen sıfatı deyt. Faharaca bihi hadisu mugaffal. Demek mugaffalning hadisi çıkıp, mugaffalda kasirul hata fil hadis, süylөгөндө sözleri köp kata kılıp süylөгөн adamdardı mugaffal dep koyot. Süylep at sözün jarım jep koyot, jutup alat, unutup kalat, ertesi istep kalat misal üçün. Bunday bolboyt. Au musawihi li sawabihi fa muhtalafun fihi. Ve amma musawihi li sawabihi fa muhtalafun fihi. Alemi katası menen tuğrası teң bolup kalgandar bu talaş mesele. Beyaka koşuyoruz, beyaka koşuyoruz. Talaş mesele degen söz koşpay olgan jakşı degen. Fas-sahih annahu gayru mawjudin aw kharij ihtiyatan fid-dini. Andaylar jok de teң bolup kalgan deyt, söz beyak koyut deyt. Je bolsa dagı dinde etiyat kılıp anlarga türtüp koya berебиз deyt. Al takvalık baş üstüne. Törgө oturup canbaş jey bersin. Biroq hadiske kelgende jok naraka tura tursun dep aytabız. İz ve illa ve aw kharijun ihtiyatan fid-din ve illa khusira binaqli siqat. Eger anday bolbogon anda siq adamdardy gana dep çektelip kalgan bolor ele deyt. Muttasilen sanaduhu degeni sanat muttasil. Her biri oşo siqa adı siqa. Bir yerde kiçine mınday başalamandı kettat da bunu şarh beresindöçü.
Негизи адыл деген сөз адамдын диянатына байланыштуу, анан дабыт деген адамдын өзүнүн табиятына байланыштуу болот да. Фасык эмес, махаримил муруа эмес, махарик муруа эмес, мисалы үчүн андан сырткары бидатчы эмес, мусулман болгон, балагатка жеткен болгондугу бул адыл экендиги. Анан кийин дабыт экендиги бул адамдын табиятына байланыштуу. Уккан, жаттап калган, айткан эсинен чыкпаган, мугаффал болбогон, унутчак эмес, уктап отурбай сабакта мисалы үчүн айтканын жазып сактап отурат. Бул адамдын табиятына байланыштуу маселе болуш керек да. Биякта болсо дабит деп туруп сифату адлин, адылдын сыпаты деп атат да. Жок. Бир адам адыл болушу мүмкүн, дабит болбошу мүмкүн. Бир адам дабит болушу мүмкүн, адыл болбошу мүмкүн. А бизде бинакли адлин дабитин эки сыпатты бирдей чогулткан адам болуш керек да. Тамам? Эки сыпат бирдей чогулткан болуш керек. Муттасилен санаду хилал мунтаха, санадында канчадан болсо ар бир адыл дабыт болуп, ошол бүткөнгө чейин муттасил болуш керек дейт. Ушул жерден ушуну токтотобуз, анан кийинкиди улантабыз иншалла. Анткени ага дагы айтканга дем керек кичине. Канчасы болуп кетти бүгүн? Шейх Усман жакшы кетти дагы. Болуп атат окшош дагы мусталак. Шафи Дару Кутниди таразанын бир жагына койсо, экинчи жагына Шейх Вахаби баш болгон алымдарды Ибн Теймия, Жаузи, Альбани басып түшөбү дейт. Ооба, Дару Кутни бардыгын басып түшөт. Имам Дару Кутни хадис боюнча баарын басып түшөт. Ибн Теймия фыкхта бөлөк адам. Ал факих адам, хафиз адам, алда мухаддис адам. Анан бирок эми ар кимдин өзүнүн басын беришет, ушинтип айтып басып түшөт деп айтканыбыз кичине грубирээк болуп калат. Анткени биз кийинкилердин деле галошун ачан карызган адамдарбыз да. Бирок имам Дару Кутни чоң адам аябай. Анан Ибн Теймия жана айтып аткан салафи имамдар деп атпайбызбы? Булар дагы мазхаб карманышкан өздөрү. Азыркыла бизди мазхаб карманбайт да. Болсо ногу эме Мухаммед Абдул Ваххаб өзү Альбани хадис мазхабы жок. Имам Ибнул Жаузи, Ибн Кайимул Жаузия, Ибн Теймия булар Хамбали мазхабты кармануучулары. Китептеринде бар. Мен бул боюнча бир макала жазам деп сүйтүп токтоп калдым да. Бир жолу салафилердин имамдарынын тасаввуф боюнча пикирлерин жазып кичине ызычуу болгон, анан мазхаб боюнча пикирлерине жазайын деп аткам. Анткени ошол салафи карманып жүргөндөр өздөрү имамдардын жолдорун билишпейт да. Амин. Раббана атна фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин, амин, амин. Бирахматик.